Sanibonani, asike uhafe circle. So uzothatha u-six point, ngithatha u-6.28 ngawudivayida nga-2. Khona ngizothola bani? U-3.14 ngoba ngifuna ukusika uhafu wesircle. So uzosebenzisa lowo waist measurement. Uma uthanda u-add-a phela i-sewing allowance. So uzo-add-a i-sewing, so u-13, nasi isibonelo u-13. So u-13 ngizodivayida ngo-3.14. I-answer engiyitholayo iyona engisengizoyimaka-ke la. Ngithi uyabo, ugoqa nje kanye nje njengoba ubona bese uyamaka-ke le answer oyitholile. Angithi uyabo, nami ngizomaka le answer engiyitholile la. Laphayana angithi uyabonile ukuthi ngithole u-4. Ngizomaka u-4 la engiwutholile. Isibonelo ngisebenzisa u-13 as i-waist measurement. Isibonelo nje lesi sokuthi la sengimaka ubude besiketi. Uma uthanda ungasimaka lapha ekhoneni noma ulandele ulayini uqede udweba. So esikhundleni sokuthi ufake u-13 uzofaka lawa ma-measurement ozobe usebenza ngawo ulandele ifomula. Mase uyadweba-ke ubude besiketi sakho. Angithi uyabo, uma ukala loya layini kufanele uthole uhafu we-waist yakho plus i-sewing allowance. Angithi uyabo, ngithe ngisebenzisa ubani? U-13, so u-6.5 ini lowa layini lo hafu ka-13, 6.5. Usuzo-add-a phela u-half an inch or 1.5 centimetre we-sewing allowance. Le fomula noma usebenzisa amasentimitha noma ama-inches into efanayo, awukho umehluko. Angithi uyabo, yiso-ke le siketi laphana iphethini. Ungasika nje nakanjena endwangweni. Mase uzivolile kanje kufanele uthole i-waist yakho, la ma-measurement owasebenzisile nani ne-sewing allowance. Yiso-ke le siketi uhafe a flare. Ya, ngiyabonga.